Bonjour jiaby, mbola tsara amosatsika izy jiaby. Mieux tard que jamais hozy ny vazaha zay eto amfandarana andeha miarahaba hatrany ny ray aman-dreny indrindra fa nareo ny ray mpianakaviana zay nankalaza ny fetinareo nomaly. Aingany ilomagno agnatin'ny fahasalamagna, fahatanjahagna ary agnatin'ny fiankaviagna sambatra tsara milamigny araka volagna ny hira teo igny. Koragna raha vitsivitsy atsika fa tegna votoatin'ny koragna niany raha mahagaga ny maro, nampagnotany ny maro, mahalany fagnahy ny maro kanefa ndraiky tsotra valiany aminareo hoe tongava saigny amizay. C'est le moment de se réveiller, mifoaza amizay. Zegny antony nangalako hirany tiana igny hoe fiavagnana. Ino raha misy tsika jiaby mahita teo tamby 10 taogno zay dia hamotiky fiavagnana, hampiady ny malagasy samy malagasy ary hamotiky tanteraka ny Madagasikara, ny tanjony, ny kendriny reto mpitondra reto tagnatin'ny saison na folotry tampon-taogno. Folotry tampon-taogno zay tsy nisy raha nihiratra, tsy nisy ny fandrosoagna fa babo resy nikolafiky tanteraka ny firenena. Raha tsary nisy tagnatin'ny 65 ans agnatin'ny 16 ans reto mpitondra reto nagnano izy. Raha tsary niaigny ny vahoaka malagasy agnatin'ny 16 ans reto mpitondra reto nagnano izy. Tsisy olombelogno tonga nafatra ary tsisy olombelogno ke hoe mavita tegna fa katakata maniry ny olombelogno fanohan-taogno. Fa amindreto mpitondra reto tsao tambiny 10 taogno, 16 ans, potendreo tanteraka ny culture, ny fiavagnana. Tsy volagna raha maro atsika fa izy fa mibaribary io. Naboaka ngiahy tenkilotro Ravatomanga fa tsisy fotony aminazy anao mpitondra. Tsisy valerany aminazy indrindra anao ministry ny foloalindahy. Aioke olotsotra tsy haiko, za tsy mety taviny, za tsy mety ny hatsarany nataony ngiahy tenkilotro Ravatomanga amin'ny malagasy ke hoe nampiroborobo, nampiaigny ary nalalaka ny vahoaka malagasy fa famoretana, tsindry azo legna, fagnambanimbaniagna ary fagnadiadiavagna ny razana ny malagasy ny ataon'izany tenkilotro Ravatomanga zay. Mitodika aminao manokagna za ministry ny foloalindahy, mitodika aminareo généraux sy ny officier sy mpitira wakana, indrindra nareo amin'ny tafo-bahoaka na an-dranomasina na Antety na agnabakabaka. Lalagna baka ia mba mbaraza ebaka nareo mivolagna fa hoe mpandainga amin'ny mpanohitra. Vola ingiahy Tokely Justin, président de l'Assemblée, baka zegny hoe zay mpanohitra mavandy, zay mpanohitra mitariky vahoaka mivandy. Ke apetrako aminao en tant que anao président de l'Assemblée, président Sénat baka fa etsika fa voandry retour d'âge amin'ny maha général izy fa tsy haniky raha volagny fa de mikapokapoko. Mitodika aminao koa fagnontaniagna ty apetrako aminareo jiaby amin'ny gouvernement, indrindra anao Zamabera Chris, président du
premier ministre ny gouvernemanta, anao Rajoelina mivola fa anao mitia tanindrazana, tsy mandry aligny aminao no fitiavanao vahoaka, ary maragna koa izy anao surtout ministre ny foloalinda, na ny ministre ny défense, na ny ministre ny sécurité publique hoe mba aboazy kony, ampizava zay kony, ambara zay hoe kovy rehefa tandalagna managna vahoakany, managna drapeau nazy firenena mitokagna izy Madagasikara ke managna zo olo-tsotra civil andeha hanangana rebelle. Aloha ataoko rebelle satria mikasa hikendry hamorogno tafiky hafa ingay taingilotro Ravatomanga. Zegny ve fampandrosoagna, zegny ve ny fitiavagna vahoaka. Za tsary nahita ke amy pays araiky hoe managna droit ny olo tsotra hanangana rebelle na ny tafiky en dehors ny tafiky ny firenena anazy. Andriamato ministre ny fiarovam-pirenena, tsy haiko hoe miaro firenena ve nareo amizegny, miaro ny fanagnam-bahoaka ve nareo amizegny, mitsinjo vahoaka ve, mitsinjo firenena ve nareo hoe olo civil, tsy olo nino andeha nangana rebelle na hoe milisy. Aloha taoko vola milisy donc aizaizantsika jiaby izy. Aminaka zanagna service maramila 18 ans naka, mba haiko lalagna mifeny tafi-bahoaka na police na gendarme na maramila na marin na reto zandry afenaratso reto semipi, fa tsary nisy tagnabony donia ministre ny filaminam-bahoaka, ministre ny défense ke hoe managna zo anangana zany école sécurité zany na zegny hamorogno tafiky hafa koa ny olo zay miaro ny tegnany. Mazava volagna anazy en publication hoe iaro iro en fitondragna zao le fitsanganany reto rebelle reto na missile reto. Ke mitandregny anareo zay na ny gendarme na ny police na ny maramila na ny marin na ny tafika agnabakabaka hoe lalagna code pénal na hoe lalagna constitution aia moa isiany fananganana raha karaha zegny. Ny fidiko manokagna ira igny oza no nino naboaka ngay Ravatomanga fa izy ny mandidy manapaka ty fitondraninga Rajojo Toto ty na i Rajoelina Andrinirina. Tsy saky mivolagna, tsy masaky contre, tsy masaky miseho malagasy telopolo tapitrisa hoe non, tsy kenay zany zavatra zany. Ke anareo mivolagna mitia tanindrazana. Zay atety fa matetiky mivolagna, zay atety fa matetiky magnambara hagnano raha tsy fatao rô olo reto. Izy avy io.
Déjà rô fa mangalatra, malfaiteur, mafia, mbola andeha nangana rebelle na milisy. Aiza amizegny fipetraka anareo ny tafim-bahoaka zay nagnano fininiagna sincèrement hoe mitsangana ho an-tanindrazana hiaro vahoaka, hiaro ny firenena. Azafady mialatsiny aminao ministre ny tafim-bahoaka na ny ministre ny sécurité, fa ela za, surtout za nivolagna teto hoe miala amplacenao fa tsy voaharonao io ary tsy leonao place io. Tsisy aminareo généraux zay nitendreny Yahya Rajoelina hoe vrai masaky miboaka hiaro vahoaka, mamotriky vahoaka raha ataonareo, poretinareo, tifirinareo, vonenareo vahoaka. Zegny raha misy. Ary ty grave. Hita fa andeha hamotiky ny tanora malagasy ngy Rahavatomanga. Zegny volagna anazy hoe isaka 2 ans mananga orinasa za mampiasa olo 4,000 tsy haiko 3,000. Orinasa zegny andeha tsangana anao io Rahavatomanga. Anao koa matoky valeranao, anao koa matoky tegnanao fa anao madio, tsy maloto, tsy nagnara maloto tamin'ny firenena. Tsy tokony zegny raha tokony andeha ataona. Fa matoa anao Rahavatomanga andeha gnaraha zegny, aboakanao ny aratsy ampanahinao. Anao ny ratsy fagnahy, hita misoranao no ratsy fagnahy, mafia, Setoany, Masantoko, Mahamay, nefa ny mbola misy ny député sasany, ny sénateur sasany, ary indrindrandrindra ny miaro ny tegnandreo ndraiky miaro ny tegnandreo vitsivitsy amin'ny fitondrana, mahita fa tsara ny raha ataony Rahavatomanga. Non, za tsy mahita. Azo mahita, za tsy mahita. Tsy haiko nino tsara nataony Rahavatomanga mba mbaranareo zako sodiaty. Sodiaty natsangana andeha agnanaovany écran amin'ny raha maloto ataony. Baribary baka izy. Azovy amintsika tsy nahe fagnondragnan'ny Rahavatomanga bois de rose, fagnondragnan'ny Rahavatomanga volamena, ariam-pirenena, miaraka amin'ny Yahya Rajoelina sy ny namagna, sy ny copain, sy ny copine, sy ny tsy haiko nino. Ke apetraka antsika amin'reto tompona andraikitry amin'ny fiarovam-pirenena hoe ankasitranareo ve ikenareo fisiany zegny raha zegny, koa ny ikenareo fa ankasitranareo fisiany mazava ho azy. Yo le fisomagna pesosy ny Rahavatomanga. Normal izy misoma pesosy anareo parce que ndrenareo iantaheran'ny vahoaka fo tsapa hoe fa antsoritiny Rahavatomanga amin'ny lamboridinareo nareo. Arabolahy igny just tamin'ny etafaseny hoe reo vahoaka anaka andevonaka. Fa ny an'ny Rahavatomanga nareo mihitsy antsoritiny amin'ny lamboridinareo hoe taisez-vous et fermez vos gueules. Mampalahelo. Amin'ny farany fandaranaka agny misy dédicace ameko anao Rahavatomanga. Boko tandrignasa tsara volagna amin'ny dédicace ameko anao.
Ny fidiko fiavagna igny ry vahoaka malagasy. Io tsisy adiny côté zegny. Fa io ntsika malagasy telopolo tapitrisa. C'est le moment de réveiller. Zava raha niboaka ny moaly t'Antananarivo. Impiry zay teto ny volagna antsika côté. Resaka tsy fisian'ny rano, tsy fisian'ny dely, tsy fisian'ny motro, ny vidim-piaignana. Hoe tsy mila miamby ny mpitariky. Fa mafy raha mahazo anao roy. Zava ao Antananarivo ny moaly. Nisy mpitariky? Non, tsisy mpitariky. Igny faritra Nosy be. Tsisy mpitariky. Fa niaraka njotso tamin'ny Lalabe vahoakana Nosy be, ny Antananarivo. Mitaky niakindreo, zondreo. Ary nagnamia ultimatum reo. Igny tegna nitiavako reo ny moaly, hoe nagnapetraka nagnamia ultimatum reo. Bravo ry Antananarivo. Mendriky. Ary toiza. Ino amizay raha ambesantsika côté? Ino amizay raha tadiavintsika côté koa zio io? Mihetsika Toliara. Mihetsika zao Antananarivo. Ino amizay raha ambesantsika sasany? Zay fa nagnambaranareo teto. Atsika tsisy mpanohitra zegny. Mpanohitra amin'ny Facebook, oui. Mpanohitra mivory gauche à droite, oui. Fa hoe mpanohitra hitsangana. Karaha nataony vahoaka ny Nosy be, Toliara, afaka moaly ndraiky ny moaly regny. Za tsy nita mpanohitra tao hoe. Dikan'izegny, atsika vahoaka tsisy mpitariky. Atsika zao zany kakony ariandreniny. Atsika tompony mamelo tegna, atsika tompony mifampitady agnaty ala. Atsika tompony samy mamelo ny zanaka aman-jafitsika. Fa io fa tsisy reny akoho zany, babany akoho zegny. Ny mamono atsika misy. Tiako, tegna tiako raha nataony Antananarivo igny. Mifoazy amizay tsika côté. Zahava tsika Mbaribe, zahava tsika Diego, zahava Tamatavy, zahava Majungany navandesana. Nefa nindra nambarany ngai Tokely Justin hoe ny mpanohitra mavandy. Anareo mavandy sa ny mpanohitra? Na iny tsy nisaky ny valiagna fagnontaniagna anaka. Asovy ny mavandy, ny mpanohitra sa ny vahoaka sa nareo? Nagnontaniako anao teto président de l'Assemblée. Asovy namotiky vidiny lavany. Fatra sava. Anao ne député Sambava. Jack député Sambava. Azovy aminareo ndraiky Jack masaky ny volagna. Ampabe maso. Karaha nataonao ny volagna ampabe maso igny Tokely Justin hoe ny mpanohitra mamory mivandy. Volagna ampabe maso karaha igny koa hoe oh président. Promesse nataonao vahoaka ny sava. Ampanongainao 3 fois plus vidiny lavany. Il y a 3-4 ans passés. Tokely Justin, nanonga vidiny lavany. Sakinao en tant que président de l'Assemblée, oui. Mbaribary amin'ny vahoaka hoe apanonga vidiny lavany, apanonga vidiny jirofo, apanonga vidiny café. Non, tsy sakinao. Masaky amin'ny volagna anao volagna koa sakinao. Même io Jack Palance nao io, vice-président nao io. Aseva amin'ny volagna baka. Oleky izy miwatawata amin'ny radio Sambava igny. Hoe magnano ty fitondragna ty. Magnano nini fitondragna ty? Mandafy tanindrazana. Magnondragna tsokosokony arena. Izy ka anao magnadoso moty marandraigny yacht mandalo Anosy be, Ambaribe ao. Camion frigorifique mijoso amin'ny port izy ka zay lera tiandreo jotsoagna, une fois vo avy ao yacht.
sakinareo mivolagna zegny tsy sakinareo. Donc tsotra raha nangatany aminareo amin'ny fitondragna ty hoe mialanareo fa tsy vitanareo mitondra tanindrazana, mialanareo fa kizembonareo fa feno diteny vanio, fa aza vahoaka vonigna, aza atao sorogno ny vahoaka malagasy. Tanindrazanay Kasalafo, tanànanareo Alafosa, fanagnanareo Alafosa, fa Madagasikara Kasalafo. Mialatsigny. Donc zay ato amin'ny fikambanam-beny MRFM manohatra tanteraka ary tsy mankasitraka tanteraka ty raha andeha ataon'ingay Tenikitro Ravatomanga ty. Déjà fo ambarako anareo raha misy azo avy amintsika masaky mivolagna niany hoe nisy toy ary hita source ny fiboahan'regny zava-mahadomelogno midika amintsika Madagasikara eto. Tsy haiko roro, ry cocaïne, ry poudre lafariny, tsy haiko nino, azovy ndre mipaky ndre tsy haiko amin'ny biango tsisy masaky magnaboaka le fagnadiadiagna ziskany any. Za teto nivolagna manjaka ary tegna manjaka fiparitany zava-mahadomelogno amin'ny avaratro, indrindra amin'ny Ambaribe ao. Tsy azondreo famarigna zegny, maro ray aman-dreny mitaregna raha zegny. Mpitondra fanjakagna aminay ao agnisan'ny magnaparitaka io amin'ny Ambaribe io, fa tsy sakinareo sambory, tsy sakinareo agnanovagna audit na fagnadediagna, fotony tsy kombakomba raiky anareo jiaby. De ry sasany amizay magnano merci président navitagna lalagna aminay agny. Azafady io tsy raha joila nagnano lalagna amitsika agny, tsy volan'ny fanjakagna malagasy nagnano lalagna amitsika Ambaribe, fa volan'ny Banque mondiale. Piky projet zay ratsa mangiaka ny Banque mondiale nahitatsika lalagna io Ambaribe io, fa tsy rajoela. Rajoela fa tsisy vola banque ino fitondragna andesiny. Zahava fo nareo amin'ny assemblée ao, fa komansy tsy mahazo karama ry sasany. Amin'ny assemblée nationale ao, fa komansy tsy mahazo karama ry sasany. Zahava raha naboeliny ingay Richard Ravalomanana tamin'ny Sénat, volany boaka tsy hay karakory fiboahany vola, ny suitiny tsy suitiny. Nariany complètement jerinazy en tant que vice-président de l'Assemblée Sénat, tsy suitiny. Nasaky nagnano suitiny IGE, inspecteur général d'État, nasaky nagnano suitiny Bianco, nagnano saky nagnano suitiny Mipaky, ny Samafininy. Non, zerika ny tipany amboa, dossier classé. Fa ziny koa zao ao président Percy na Zandrila Joakim na i Zoklabora, nareo jiaby fa nitsangana sambora, nalefa ziska ministre ny intérieur, tsy haiko ministre ny affaires étrangères nitsakaraka zay, fa zay nagnaratsy nanjara. Fantananao miparipary, be amin'ny loha ndraiky be amin'ny vity, tsisy ny masaky mivolagna. Vahoaka mina raha tsy fihinany, tsy ambela mivolagna vahoaka, sakanagna milahatra vahoaka,
tsy ambela mandeha amin'ny télévision malagasy ny vahoaka zona télévision-nareo sa ilovanareo tamin'ny papanareo sa tamin'ny dadilahinareo sa amin'ny dadinareo sa mamanareo io raha mba hoaka managna droit vahoaka mandeha mivolagna raha tsy mety fahasasakanana démocratie Madagasikara fa tsy dictateur ny mitondra io fa raha ataonareo fa mibaribary hoe anareo dictateur nareo koa dictateur donc zaho volaniko mankasitraka fietsiky toetsy nataon'ireny vahoaka Antananarivo amin'ny fokontany Anosy Be igny tegna kasitrahako ary tiako tokony miaraka amin'ny fo amizay tsika zay nangalako lihira hoe fiavagnana tokony eo tsika magnaboaka firesakigna tsika jiaby marary tsika jiaby mitodika aminareo tanora aza magneky reberibe ny Ravatomanga miaro tegna nisy fa tsy miaro anareo vahoaka miaro tegna nisy fa tsy miaro olobenareo tanora zay andeha kahiny hoe andeha gnanjegny hoe andeha Ambohidratrimo andeha Tsehoia andeha mieny raha mahadomelo io nareo donto tsisy contrôle andeha mony olobenareo dadinareo babanareo mamanareo na bavinareo votrika raiky aminareo prêt handrazana aminareo ry tanora malagasy fa be nataondreo zay firy aminareo tanora naty tsy hita faty nigadra tsisy tribunaly ke anareo koa andeha hagnano raha zay azakazaka anareo fa negny tsara nisy aloha tsendriky nisy ahodiny negniny tagnabony tany ahodiny angomagna misy ahodiny vamba misy fa ahodiny negniny tsisy masake mivolagna eto olo mahita fe za koa manegny za misy solution miboa eto izy mieritsereta lavitra ry tanora mandinia lavitra ry tanora mitohy atsika andeha ela atsika faritra avaritra Diego agny tsika boko Ambariobe mafonja de mafonja kabary mandalo Ambariobe tsika mikoragna azy io tsy raha niany izy ty fa niany za hamoa izy ty atsika jiaby nahita fa mbola masaky mavandy zala fitondragna ty indrindra fa ro olo voatendry tsy olo amin'ny Diego tsisy olo voafidy mavandy koa zay Diego zay tsisy olo ny fidiny vahoaka ao fa olo voatendry ro jiaby jusque amin'ny député ne voatendry ino amizay agnarandreo télécommande gos droite stop ta gueule ino amizay raha ataondreo mavandy azala mbola sakiny le raha matoa amin'ny Diego vola fa hoe tsisy gasoil vely zegny amin'ny ranomasiny Emeraude anao mivolagna zay gila sanao mivolagna aminay hoe tsisy olo nahita raha amin'ny ranomasiny io olobe mavandy tsy tsara olobe mavandy tsy tsara hitanareo mampavandy reo tamireo nagnano interview madamo igny alevanareo ono tsy sakindreo amile mpagnano gazety Voany Pesosy mangala sary exactement tout au large ny
au bord de la mer ni Baïdémérode. C'est ça qui... Parce que nous, voyez, fa pesos. Fa heureusement, mba managna olo managna caméra ary mba managna journaliste mitia vahoaka mitsinjo vahoaka nahitatsika hoe misy marigny foity amin'io sambo montraka io. Zany magnambaranareo ary hoe lalana na sambo io mipetraka io mbo afaka raha Jalaksminy am Port Diego io ndraiky Niana Maritetiny na i sambo io misy raha tsy mazava agnatiny ao akoatrany raha fandesiny tavela amizay boka izy. Ambaranareo razagna tsy mitana za fa nagnambaranareo vavala-pasy io haiko indroe nandalo teo za haiko karakory io tamy voalohany nandalovako teo zay nandeha nangala bac fivondronana baka tamy secret zay nomba teo ô babe ambara raha tsy tafiboaka teo bac igny bac fivondronana tamy Bario be teo baka tamy secret nagnamboara izy nangalagna izy zay nomba teo. Grave grave nimboako teo faroeny zatra noho nagnarany sambo araiky zay fa sambo io nalaza tamy fotoagn'androny za tsy clandestin za managna taratasy aroy mahametisy za ndraiky mahagasy za sakalavany antakaragna za baka ambilobeny Mataly zanaka ambario be zafiny ambario be donc tsy sandra tsy mahagasy za fa sambo araiky zay nanagna tantarany ary agnisan'ny sambo pétrolier nitondra sasa gasy miboaka nandeha ta ivelany niondragna sambo zany nandeha ambario be baka Diego. Grave io vavala-paso ary managna ny asiny ny asiny tanin'io vavala-paso. Anao koa nizongon'olo vavala-paso anao ndray mandehana agny amoasin'ny rajoelina toliara agny anao tsy velo vavala-paso matoa sambo igny antogno io o raha maloto nandesiny o raha tsy mazava nandesiny na io sambo jiaby mandalo eo tsy miantogno na io nizy araiky izy navy eo izy miantogno dikan'izay asiny tany misy tanareo iran'izandro ao agny managnasigny ny tany bomba omby ozy izy aomby miboaka agnaty rano ke mba aza mavandy anareo raha misy volagna misy marigny fa mitady hevitra zao ny fitondram-panjakana zay ne tsy magnino fa le anareo mavandy nefa raha fa hitapoky hitapirenena mbola masaky mavandy le madamo za tsy anohona agnaranao fa tokotokony hainao anao madamo Diego to natao interview vandivandy igny mivoleza mavandy fa olobe mavandy tsy tsara azonao atsika tsenky misy teraka io bay misy bay maro emeraude tsy haiko bay sakalava tsy haiko magnino nareo mavandy azovy amizay mavandy tokely Justin ny mpanoitra sa zay eto amin'ny RFM sa nareo mpitondra ampodiko baka famontaniagna aminao zala masaky mamaly baka anareo izy tsy masaky mamaly fotony raha ataonareo tsapa anareo fa tsy manjary anareo koa misy force aza mandeha amin'ny Facebook fa ndao amin'ny RNM anareo karaha misy Viva tsy haiko TV Plus tsy haiko Freedom tsy haiko RNM TVM faninareo sisa tsy voatanisa mbola ino koa dia nareo aminay eto tiany radio télévision vahoaka Facebook ty
ty tsy fene vola fa radio mbahoaka vahoaka tsy avelanareo vola tsy avelanareo mitretre tsy avelanareo midéclare fa nareo manentsika ny vahoaka vandy ambany vola agny amin'ny alalan'ny TVM RNM Star Times ane tsy ny fanjakagna tsy fitondragna Star Times privé matoa ny télévision sasany magnefa droit amindreo amin'ny Star Times amin'ny Canal Plus tsy haiko amin'ino tsy anareo fanjakagna manakagna olon-deo mialatsiny tegna mialatsiny zahava za nahita public le zalaty iny tsy haiko karakory placenany za misy publication manafy laza eo matetiky volaniko anareo eto agnaranany tsy haiko tambaka Jean Irina Rafanomezatro un président du quartier pourri un président du Fokotany pourri na diplôme tsy amposinany anareo koa mahita publication nany eo nareo vola tsy ampy soletra ozy izy ny teny tanora tegna tamposoletra anao zandry lahy tsy karaha regny volagna koa président Fokontany zegny ary tsy manana toe-tsaigny karaha igny atao hoe président Fokontany anao mbola président Fokontany toe-tsaigninao karaha igny io ne volako aminareo fitondragna ty ata planton mbola mikommandy olo planton président Fokontany les fantômes de fonctionnaire jiaby eo mikommandy vahoaka non andeha hitsika ty banque mondiale teto nitaky tamitsika hoe diovy ny fonctionnaire fantôme nareo fa trop loatra gaspillage ny vola io nataon'ny fanjakana nagnasary nagnano reo premier semaine deuxième semaine nefa teo body miparara feno fantôme fonctionnaire normal les inspections de travail magnano ny ataondreo eraka ny Madagasikara mihina volam-bahoaka mihina raha alahelin'olo les inspecteurs de travail magneragna Madagasikara miragna jiaby asoko mazo direction à Madagascar ke am bureau mbahoaka ke tsy mihina volam-bahoaka ro jiaby mihina ce sont des Dracula zegny ny fidianako hira raiky ataoko amin'ny farany baka io mpalahelo toe-tsaigny ary zo tsy anosy beza raiky tsy ngay fitiramaza raiky président Fokontany jiaby magneragna Madagasikara efa presque magnano toe-tsaigny jolamboto io normal Barbeau président super président bandit premier ministre Masantoko Chetoine Mahamé raha tsy mangiaka amizay nino Barbeau zegny raha misy a Madagasikara andeha mbario betsika zao zandry lahy Joakimo navy nikoragna zay teto resaka ty clandestin ty mbola voavolagna fo anareo fitondragna eto voafakomaly za teto ny volagna heureusement volaniko atsika io tsisy frontière fa tsika koa nisy frontière maromaron'olo mpandeha lakroaky mandeha Mayotte na mandeha Moroni vahoaka ny ala Madagasikara aleondreo nandeha na Afrique à frontière fôtony nino fa tsy leonareo tsy tondranareo tsy tafiboakanareo Madagasikara normal avo amin'ny saignazy ny vahoaka ka ansisa vitandreo hoe aleo miala eto fa tsy seky avenir eto logique reo milefa fa ty izy atsika jiaby samy mizaha vaovao iraisam-pirenena vaovao internationaly amin'ny télévision maro
zafady maro ny pays africain milefa vahoaka noho nino mafy ny fiaignana, tsisy asa, tsisy velon-tegna, tsisy fianarana, bourse zara fa mahazo aleondreo milefa, maty velogno maty tsy velogno ro mila milefa normal atsika Madagasikara misy zay fa zao tiako volagny. Anao koa mandeha faritra avaratry ny la France agny baka tegna feno ro io clandestin ro avaratra ny la France agny amy région ndre ski agny igny Lille sy ny forongony regny Pas-de-Calais agny maro clandestin africain agny Italie any Espagne tsy volagny fa ro bena ro ndray clandestin fa ro alendro apetraka amindreo centre d'accueil karakaregna amiagna lamba amiagna raha karaha anao olombelogno mivivre normal fa ro baka io ro ampidigna magnontania olo mipetraka Pas-de-Calais nareo koa fa matra za zegny na magnontania olo sasasasany mipetraka agny amin'ny région ski igny faritry Lille sy ny forongony igny nareo fa ro eden'ny fanjakagna ro amiagna zahoady ro ndesindreo aondragna amin'ny avion ndesindreo mody baka ro tsy mipody marigny mbola misy ny mipody mbola mariny avy fa ro amiagna zahoady amiagna raha amilomandreo tegna avy an-tany misy ro fa nitsika Madagasikara nino mampalahelo izy io ma lalagna apetraka anareo io tsy mandalo amin'ny assemblée wala tsy tapaka tamy Sénat fa hoe tsay Kristiana agnaboaka lalagna io zay classe destin mody bakagny gadregna ampagnifegna za mabera Krisy moa président république managna zo managna lalagna mifeve ngiahy ra Krisy za mabera Krisy tsay Kristian ke hoe lalagna tsay Kristian ty tsy maintsy ampiarigny sans présenter au Sénat sans passer amin'ny assemblée ken clandestin mody bakagny direct gadrenareo ary ny grave tsy vitan'reo gadrendreo mbola angalandreo vola tsy tokony foroa farany ambany 7 millions farany ambany ozy aminareo vahoaka 7 millions on 15 millions on 20 millions on 35 millions on 30 azalahy nagnimo arô tsy benareo direct ro rebaka amy prison mba fa ene karaha nataonareo nabaviko fa ro fa nampidigna bakagny ro ne tsy adaly matao ro nampidigna endreo ro tsy ara-dalàna ro nody ro koa tsy ty ody ro ny famaly tagny fa matao ro tsy namaly fa ro nody endreo raha nataondreo tsy nody magnino ro nde gadrenareo lalagna nino eto zany magnapetraka fagnontaniagna koa amy Zandrilahy Wilfridy ndraiky ngiahy Paolo anareo volagna hoe fa membre tsy haiko fikambanagna tsy haiko nino agnatin'ny droit de l'homme de Madagascar ikenareo fisiany lalagna karaha zay fa reto mpangalatra bois de rose mpagnondragna volamena mpangalatra vatosoa mpandravatan'olo mandroboka tragnon'olo fanagnanan'olo sady tsy samborany tsy gadregny fa reto zandry kely reto mba ty ho avindreo nereo fa tsy hitandreo raha zegny a Madagasikara eto de aleondreo mandeha ivelany koa tsao mba mahita fa noho ny ratsy ranony saigna ro ampody fa tsy amy prison antany ampitranareo ro tsay Kristian zegny agnisan'olo nangalatra volamena tamin'izy ministre ny teteza mita transition ino ministre Popoko
tam ministère ny mine nagnino segategna nagnino sy atao arrestation vola mena ny vadiky vy parce que za mabe parce que izy biatoko hoe hijaly izy prison amin'ny atokonany ko andeha ampidirina io fa le katita kely zana bahoaka ampidirina roa tsy vitan'izay mbola angalana roa na million koa asa toa zegny zalahy zana bahoaky tsy fitiavam-bahoaka zegny fa famonogna vahoaka izy ataony ngara vatomanga io ialako tsigny zay amin'ny MRFM zegny aveny mitsanga ary mitogno atsika vahoaka hoe midira miara aminay na zovy anao na zovy anao no kofa matsapa tegna anao fa anao malagasy sokatra ho atsika jiaby mivaravara fa ndray izy magnandro igny tsy kila rato miditra amin'ny arato tsy kila laoko hiditra amin'ny arato misy arato ndraiky io zegny anareo mitia vahoaka anareo koa matsapa fa nilefa vahoaka reo nampidigna amin'ny ara fahasalamagna reo bakagny ameza asa reo atsangana société aseva l'usine aseva école professionnelle ninareo zanakanareo mandeha ivelany zana bahoaka gatrenareo amin'ny agny zay mahalany tsy vakiny vavaraiky fa nareo ne tsy mahalany tsy vakiny vavaraiky anareo tsy mahalany tsy vakiny vavaraiky fa zay mahalany tsy vakiny vavaraiky tsy tambiny folo taogno 16 ans zay vahoaka malagasy nampijalianareo zay nihina fo no anay ganay margozy ganay katrafe ny ganay 158 maladie no anay tsy vakiny tsy vavaraiky zegny fa nareo ne tsy akanty ary nareo tsy halany fa hoavy tsy hoela fa tsy ohatry zay kiny ambesana zay amin'ny RMFM zay miteza mampianatra manoro raha tsara fa zay tsy mamorogny raha ratsy ary tsy mampianatra raha ratsy vahoaka miresa ina union le fait la force miaraka amin'ny MRFM union fait la force ko iaraka aminay ny firesakinatsika ny fitambaratsika ny fahatongavatsika saigny atafoboatsika agnatin'ity fagnagajagna ataondry zalahy tsy mahatotody amin'ny firenena 16 ans en service reto ambarivo be maragnako izy grave raha grave ny raha ambarivo be teo zany todiky tamin'ny ministre ny Foloalinda ministre ny sécurité ministre ny défense fa eto za mitodiky aminao ministre ny intérieur tsy haiko fitsinjaram-pahefagna tsy haiko fa ezako izy ministre ny intérieur ministre agnatiny ministre ny intérieur misy fangatahako fagnazavagna baka aminao ambaraza vahoaka malagasy ny marigny taloha boka ministre ny intérieur zegny tamin'ny andran'ny fa jeunesse nay nagnano fandaharagna isaka après vaovao amin'ny teny malagasy ny didy amandalana peso anamo i ray aman-dreniny baka ambarivo be Ampio Augustin Portos ke eto za magnapetraka fagnontaniagna aminao ministre ny intérieur fitsinjara pahefagna mba azavy amin'ny vahoaka kony ino moa ny atao hoe administrateur délégué amin'ny ambaribe ao boka misy raha io ary izy amin'ny ambaribe ao grave nandilitra le zalahy araiky nagnano nataony délégué tandoarano ny tatareny ranabavy sady ramoko Belgique teto délégué tandoarano igny fa amin'ny ambaribe ao ty reto ola roe administrateur délégué reto manjakazaka magnano rôle magnano rô fa chef
resaka administration Ambariobe. Azavy izo apodiko ndraiky aminao ministre ny intérieur, mba azave aminay vahoaka moa ino rôle asan zegny administrateur délégué zegny. Fa mafy ny zavatra mahazo vahoaka ny Ambariobe ataon'ty administrateur délégué na roa vavy reto string ndraiky soutien. Aloha ataoko hoe string ndraiky soutien, fôtony string ndraiky soutien mikomandy préfet-nay ndraiky districtnay. Ambariobe le préfecture tsara yatsika vahoaka fa Ambariobe préfecture fa aminay ao misy administrateur délégué string ndraiky soutien mikomandy mandidy manapaka Judy ndraiky Pascaline. Alors mbarako marina Judy délégué de centre zany hoe La Pointe en ville Elvilio zegny. Fa i Pascaline délégué aminay Ambatosavavy ao ary vahoaka ny Ambatosavavy narignesako fitaregnana ty ivolagnako zegny niany eto. Mafy raha tondro olo aroy reto, viavy aroy reto, araiky fa navinambarako anareo reto, araiky masonazy ankifigna Ambarivato. Izy mizaha ankifigna anao mivola ity moa mizaha Ambarivato, ao izy mizaha Ambarivato anao mivola ity moa mizaha ankifigna. Ke niany izy ataoko hoe string ndraiky soutien mikomandy district ndraiky préfecture ameo ministre de l'intérieur mitsangana anao njona vitinao mandiana zava raha zay fa mitaregny vahoaka amin'ny Ambariobe ao. Araiky amindreo io fa 15 ans avy eo. Nino tsy agnatsonareo izy? Nino ma izy ka tsy adosonareo io? Nagnino zany raha malaza teo nagnaraha tsara koa ny malaza e. Nalaky anareo nagnadoso izy fôtony nagnaraha tsara. Fa reto bakagny ayosy araiky baka Fort Dauphin agny navy amin'ny Ambariobe io délégué mba place-ndreo micommande préfet ndraiky district. Mialatsigny tompoko tsy ekenay vahoaka zegny. Ro koa fa ndeha ataonareo i commande adoso préfet, adoso district. Fa tsy délégué, tsy administrateur délégué nday commande district ndraiky préfecture. Non, monsieur le ministre de l'intérieur andeha etsika ty. Adoso aminay eo azafady, aza mangatakandro anao fa masantoko mamero io navy aminay io. Ary tsy vitan'zegny vaovao maripototry nazoko baka Ambatosavavy aminay agny. Za zanaka Ambatosavavy mivolagna zegny eto niany. Mitaregny vahoaka ny ambanivola agnanovandreo roy vavy reto izy. Agnamboatra carte d'identité, angalagna 150 000, 200 000 carte d'identité nino. Ary tsy vita zegny monsieur le ministre, tsy haiko anao na ministre viavy anao amin'ny intérieur ao na magnangy, tsy haiko anao na bisex, fa haiko fo hoe ministre ny intérieur mivatagna ankoragny. Lalagna baka io moa administrateur délégué mirecruter secrétaire. Roe samy managna secrétaire. Mba embarrassé kony. Azovy magnefa ro secrétaire ro. Recrutement baka taia. Azahoandro alalagna fa ro mirecruter secrétaire en tant que ro administrateur délégué. Tsy lalagna zegny azafady. Atsika samy nianatra, samy baccalauréat, samy mahay taratasy. Fa filière tsy miragna. Koa lalagna haiko, nianarako koa en plus. Fa za tsy avocat wala tsy président tribunal wala tsy procureur. Aza mbakegna vahoaka zalahy.
anareo ma mahita vahoaka ny Ambaribe tsy mivolagna manginy dia ararotinareo zay gn'olo alefanareo baka mandeha tampomboana azafady sagnatria ny vava adoso aminay eo ministre de l'intérieur mangataka aminao za tsy mivolagna aminao magndroe magnitelo za amizay tsy resaka menace 15 ans raiky amindreo io namoany zay vahoaka Ambaribe araiky nabako nagnano tarekitra nagnataka fanjaitra araiky baka Iosy araiky baka Fort Dauphin nagniro tsy ampiasainareo agny amy KMM agny nagniro tsy ampiasainareo agny Iosy koa ny capitale nino capitale ny dahalo hoe alifasa izy miasa agny agny tany naviany fa tsy niandro avy aminay eo ndeha andoto tanànanay tsy marigna aminaka za miary vahoaka ho za administrateur délégué azavaiko amitsika vahoaka alohany ministre koa masaky izy amaly valiny boko azavainy boko adosony administrateur délégué io membre ny conseiller administration nommé io ampodiko administrateur délégué membre ny conseiller administration nommé io par conseiller donc dikan'zegny azonao adoso ro io amin'ny Ambaribe fa zay tsy mila 15 ans raiky eo volako aminareo magnakorontagna zay eo magnakorontagna préfecture magnakorontagna district mialatsigny aminao ministre de l'intérieur fa mafy vorogna ataoko anao koa fa tsy madoso ro aloha zay vahoaka gnadoso ro de mbola tsy mafana ny raha adoso aminay eo ameza olo misy jery misy fagnahy mankatia mehe asanany zay efatsy reto string ndraiky soutien reto vahoaka commandine string ndraiky soutien lelahy commandine string ndraiky soutien azafady zala maire-nay ndraiky député nefa tsisy raha pare olo andeha alefanareo aminay koa mbola masontoko setoany zay Ambaribe ma nagnino anareo ambaraza ino raha nataony anareo taninay karaha ravenareo taninay lafinareo tanindrazananay ravenareo tanindrazananay alafinareo zay tsy mihosotra fa mbo avy andra hihosotra zay fotony fatoro loatra nitondro olo aroe reto magnany koa reo za tsy mahay raiky Angelina Jolie Tom Rhoder sa araiky azovy ty Cynthia Rockrock ke hoe mila mandravagna zay Ambaribe sagnatria ny vava vadiany lela 12 fariny fa zay koa nagnozogno ro io ho ratsy aminareo fitondragna fialandro io ke de mbola mazava adoso ro ministre de l'intérieur donc administrateur délégué zegny nommé par administration conseiller fakazakadalegna zay azakadalegna zay dikan'zegny fanavy nambarako zandry ranabavy Ranoko Belgique ro délégué ro ne karazagna hoe bouche-trou mpanampigny lavaka tsisy olo donc zegny ny administrateur délégué sagnatria ny vava izy koa misy fahafatesany ho za ny président conseil administration mandra-pagnanaovagna nomination raiky vaovao délégué ty administrateur délégué ty io tsendriky tsy midika izy io ka izy andidy anapaka non azafady pisolo toeragna izy bouche-trou agnarany mpanampigny lavaka loaka ino amizay raha magnaraka boka io koa ndraiky misy empêchement na hoe le président conseil tsy le conseil la mairie edy fa le conseil administration nazo ny empêchement na ny empêchena mandra-pisiny solony koa reto ny mipetraka io tseniky administrateur délégué donc tsy ro ny mikomandy
district tsy reo ny commande préfet fa matoa reto olo lehilahy aby reto commande string ndraiky soutien ty misy raha ambadika kabaro hafa ambadika bah oui délégué nde commande za préfet délégué nde commande za chef district ndray izy magnagny fa fampitombokoondry zay samby mandoa fery bah oui za gn'abogna plus k'izy za préfet za gn'abogna plus k'izy parce que za chef district fa tsy izy string ndraiky soutien ry délégué administrateur ry nde commande estantsoro ko azafady ino amizay rôle-ndreo io tsotra simple ne rôle-ndreo rôle ny administrateur délégué mpagnaramaso ny asan'ny reto mpagnatanteraka reto ny préfet sy ny district mpagnaramaso ny rapport resaka budget préfecture na ny district mpagnaramaso anareo contrôleuse na contrôleur fa anareo tsisy droit mandidy manapaka district ne ndraiky préfecture ane administrateur délégué zegny place nareo donc dikan'zegny manomboko niany kofa tsy hainareo tany agnapitrahanareo fitombenagna anareo hoavy zay vahoaka amin'ny angatso miaro agnapetraka aminareo etany ipitrahany fitombenagna anareo zegny asandreo zegny rôle-ndreo mialatsigny ro tsisy raha idirandreo amin'ny resaka logistique teto za hitanareo navinaboakako teto io jeudi io délégué central io naboakako teto sary tragnony adjoint io adjoint district préfet boka tsisy adjoint amin'ny lalagna zegny tsisy adjoint préfet fa adjoint district io tragno naboakako tamin'ny vidéo teto ty jeudi délégué central ty magnano zaho amin'ny tragno io parce que izy mila andova io mampibabanao sa ny mamanao adjoint district mipetraka io talohan'ny adjoint chef médecin généraliste taminay teo nipetraka teo kofa niala vazaha de aloha apetraka eto ny adjoint district fa tsy anao délégué bestanchoroko ke mitodika aminao za ministre ny intérieur mba zahava aingana de aingana ty raha ataon'olo aroe reto magnanga aroe ty Cynthia Rokrok ty ndraiky Angelina Jolie ty zany hoe i jeudi délégué centraly ndraiky Pascaline délégué amin'ny Ambatosavavy ary isorako mpiara-miasa vahoaka mankaty miaraka aminay Ambatosavavy nagnambara za raha jiaby zegny tegna isorako zegny raha misy ry vahoaka donc za matoky tsy ambario be za raiky misy raha zegny fa suira za quelque part à Madagascar agny misy magnano abus de pouvoir karaha io anareo mirecruter olo ataonareo secrétaire anareo azao magnefa igny baka le fantôme fonctionnaire ro mirecruter secrétaire anareo mamevitra Ambatosavavy io be ary zay Ambatosavavy io mifankaheza jiaby ndray fankariny ndray fankalavitra fôtiny mafy raha ataonareo zay ambany volo agny zegny raha mandalo ambario be tseniky nefa fa za miamby ministre ny intérieur angala décision mariny
sa tsy angala décision koa izy tsy angala décision tsy andraindraiky tsy maha ministre ny intérieur izy za veut dire tsy kombakomba reo io le corrompu zegny fitiava-tanindrazana zegny fiarovagna tanindrazana jusqu'à tastring ndraiky soutien micommande non oh azafady fa mahampy zay raha ataonareo mitanine fa mahampy zay fandravanareo fagnadiadiavagna anareo razagnane fa tsy niana anareo ndraiky string ndraiky soutien nareo andegna dikadika zay ndraiky sadika maloto nareo miala tsiny fa zoky be tsy magneky ke amboara raha zay ministre de l'intérieur ataova audity soloa adosoa fa raiky amindreo io volaniko aminao fa 15 ans service aminay io karaha ataon'ngiay Angelo empaka zay kony amin'ny préfet io empaka zay vahoakany Ambaribe amin'ny préfet io adosoa koa fa baseky zay ke isorako atsika jiaby nagnaraka teto niany ary makasitraka atsika jiaby koa azo fahasalamagna tsara amin'ny aravoagna amin'ny atsaragna